none anga sasa yivi ngo muri Congo harimo kuba imirwano ikomeye hafi ya Rubaya kandi umwe mu bagize societe civile ya territoire ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru yatubwiye yuko abantu ibihumbi ngo maje kunguto duce kandi ko bize yuko hari nabandi bantu benshi bari buze rwose kwahunga uyu munsi. Guhera mu gitondo cyo kuri uwo gatanu haramutse imirwano ikomeye hagati y'umutwe wa AFC 23 ndetse n'ingabo za leta zifatanyije na Wazalendo mu duce turi hafi ya Rubaya muri territoire ya Masisi nkuko abari muri ako gace barimo barabitangaza. Bimeze bite kuki imirwano yabaye kuki barimo kugaba ibitero cyane cyane muri turi duce twa Rubaya bimeze bite bihagaze bite? Amakuru hari ngo nuko imirwano ikomeye imiramba mu duce twa Rubaya muri territoire ya Masisi mu ntara Kivu ya ruguru hagati y'umutwe wa AFC 23 ndetse n'ingabo za Republika Demokarasi ya Congo zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo. Nkuko umwe mu bagize societe civile Ramazani Kabude yabibwiye ibinyamakuru bitandukanye yavuze ko imirwano ngo yabaye cyane kuva mu gitondo cyo kuri wa gatanu mu duce twa Kinigi na Kavuta turi hafi ya Rubaya. Rubaya kandi ngo nagace kazwi cyane kubera ibirumbe by'amabuye y'agaciro cyane cyane koruta ngo kandi kamaze kinini kari mu bice bikomeje kuberamo imirwano hagati y'imande zihanganye. Ramazani Kabore kandi yavuze yuko abaturage benshi bamaje guhunga kubera umutekano mukeya ndetse ko ari n'impungenge nyinshi cyane yuko umubare w'abantu barimo guhunga ushobora kuza gukomeza kwiyongera saa ku isaha. Yasobanuye kandi ko imirwano atari ubwa mbere ibaye muri aka gace kuko ngo impande zihanganye zimaze ibyumweru zongera gusubukura imirwano nyuma y'igihe gito yari yarahagaze. Ni mu gihe kandi muri kino cyumweru hari amakuru maratubwira ko ngo FARDC ndetse na Wazalendo babarisubije mu maboko yabo gice cya Kinigi ariko ngo hagati y'imitwe yombi nta ruhande namwe rwizewe ruratangaza iby'aya makuru. Ni mu gihe kandi meza ashize imirwano muri Kivu ya ruguru no muri Kivu y'epfo yakomeje kurangwa no gukoresha intwaro ziremereye na drone z'intambara ibintu byatumye abaturage benshi bapfa cyangwa se bagahunga cyane. Ni mu gihe kandi impande zombi zikomeze gushinjanya kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano hagati yazo. Leta ya Congo irimo iravuga yuko irimo irarwana n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije na AFC 23 mu gihe u Rwanda rwo rushinza Congo gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya umutegetsi bwa Kigali. Bino birego byombi byagiye bigarukaho n'impuguke za United National muri raporo zitandukanye zasohowe mu myaka ishize. Kugeza ubu ngubu renga imirwano muri Rubaya rwose imeze nabi ndetse ngo abaturage benshi barimo gucika birukanga bahunga amasasu ndetse kandi ngo drone z'impande zombi zirimo zirakumagorana rwose ntamwe. Ni mu gihe kandi kugeza ubu ngo abasirikare benshi basesekaye ndetse ngo bagose kino kirombe cya koruta ndetse ngo amasasa arimo kuvuza ubuhuha hejuru yacyo. Biraherera hehe kumva ko ngirimo aravuga yuko nubwo irimo arwana na AFC 23 ariko harimo na RDF birarangira bite? Ese Paul Kagame perezida w'u Rwanda we arabivuga yiki kungira cyane mubeshyira cyangwa se iri mukuri? Ese kuba leta y'u Rwanda irimo irashinzwe ubuyobozi bwa Kisekedi gukorana na FDLR umutwe urwanya Kigali nibyo cyangwa se wenda n'ibinyoma? Ngo kuko byifashe sasa hivi cyamenya nuko muri Rubaya muri territoire ya Masisi intara Kivu ya ruguru rwose hagati y'umutwe wa AFC 23 ndetse n'ingabo za Republika Demokarasi ya Congo rwose ngo zifatanyije n'imitwe y'Abazalendo imirwano imeze nabi hagati z'ino ngabo zombi ndetse barimo kurwanira hejuru kino kirombe cy'amabuye y'agaciro. Nganye gukuru karagacemo nitiraga mbabwira n'ingende cyari mwe nyabari Obedi na ngini Obitime News sigarana ya makuru niyo y'ingenzi. Obitime News.